Arano mwumvise Yesu ngo arabwiza ngo acishamo agakunga. Wese arabwiza ngo acishamo agakunga. Gakunga nakacu ngo mushituke. Ariko nanone mubaye muri tayari muri kaminuza n'indi bari bashiramo igisirimu. Witere 17 twa twigaga muri Yobe. The witere at 17. Mwarimu yakaza yamayinjira kama avuga gusa logarithme. Uwumva yumve utumva nzomuheza zero rifite amatwi kandi yarishuye kandi asibire. Ariko kubera ukuntu muri abanebwe mwikani mpaka tubashiramo agasirimba dutereza rero 100 kugira ngo mumeke bashyuha banebwe gusa. Na yuwabo. Kumva pate. Kubera mwiza mwisi yababi. Kubera mwiza mwisi yababi. Kubera mwiza mwisi yababi. Papa gikwe birashoboka kutiba hagati yabibi. Birashoboka kudasambana hagati y'abasambanyi. Birashoboka kudatrisha hagati y'abatrisheri ku ishuri mwese. Ingota wowe wapi? Abatrisheri azatrisha ku ishuri muzamama uko doyezi mani cyubahiro. After amabufu bose bakoze muri kino kizamini. Bategereje na deze misyo ariko batahabiga ariko biteguye kuzogora yindi. Tabahari basibye none. Kadusome ijambo ry'Imana tuganire mu minota mikeya kugira ngo n'ibindi bikorwa bikomeze bikorwe kandi biri gukorwa neza. Iyi mikrofone muhingirire neza nibishoboka cyangwa ibidashoboka mu mbindi. Dusome muri Nehemiya ibice 2 umurongo wa 18. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 18. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 18. Haravuga ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Uwo murimo mwiza. Utinye suiteguye kukwakira mutima wanduye ashaka wino akugura yawe byose tutinye suiteguye kukwakira mutima wanduye ashaka wino akuguranire itawe byose arashoboye. Tuganira ijambo ry'Imana minota mikeya. Dushima Imana kuba muri iki gitaramo. Iki gitaramo cyateguwe n'abavandimwe Heziyonge papa. Cyateguwe n'abavandimwe babarazwe iby'ubwami bw'Imana. Ariko nanone kubwo guherekeza mwene data ufite ubukwe. Iri ni nka ryoteraniro ryabo musanzwe hakurya namwe mu giteraniro ryanyu ku cyumweru bitewe n'ikanisa ryanyu. Bahisemo rero kugira ngo baherekeze mwene data. Uyu munsi ni umunsi wo kwiyerekana ko umukwe n'umugeni mubarazwe. So yana amateraniro yabo twaje hano twaje kubashigikira. Imana rero iheze umugisha babiteguye natwe twisanze muri kibanza tubashimira kutwiyumvira ndetse natwe twitavye ingoma cyangwa se afishe. Imana duhana umugisha twese. Haleluya. Bana Yesu asifiwe. Ari somo naherutse gutanga kuri YouTube rivuga ngo ni gute umuntu ashobora gutegura urugendo rw'iwe rw'ubukwe. Twatanzeho inama zitandukanye zishobora gufasha abasore, abakobwa n'abahungu barimo gutegura ubukwe bwabo ibyo bashobora kubutegura. Bimwe muri byinshi twavuze ko mugomba kumenya ahantu hose muri n'ibyo muvugana cyane ibiri hagati muri mo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwe kumenya ko ahantu mwicaye ibyo muhamuvugana niba hari amafoto uri kohereza fiance wawe, niba hari voice, niba hari ikibanza mwicaye gishobora kuba kiriho n'amatara, muzamumenya ko aho mwicaye Imana irimo kubabona. Haleluya. Haleluya. Inama ya kabiri ishobora gufasha abafiance neza kugira ngo bazabane neza.
igihe cyose bagiye kubonana bakwiye kwambara neza, bakwiye kwambara amahuza ari sexy ashobora gutuma umwe ashobora kwifuza mugenzi wiwe. Birakwiye nk'abana b'Imana ko tujya kubonana twambaye neza twikwijije, kandi tukicara ahantu abantu bashobora kutubona, tudashobora kujya kure yaho batubona ngo dutekereze ko dushobora gukora ikibi. Birakwiye ko nk'abana b'Imana tujya ahantu hagaragara. Cya gatatu, buri musore wese witegura gukora ubukwe mukwiye gushiraho agenda, mukwiye gushiraho amahame. Iki nticemewe, iki nticemewe kugeza twubatse. Iki ntigikunda kugeza twubatse. Kana mu izina ry'urukundo ngo habeho amakosa, ahubwo mu izina ry'urukundo habeho kubahana, habeho amahame, habeho urugendo rwiza rubinjiza mu rugo Imana yishimira. Amen. Sibiga rero twenda kuvuga kuko uyu munsi busaya naho ubukwe bwabaye, ariko isomo rikwiye gutangwa mbere abantu bataraba hafi nkuko. Ariko rero uyu munsi nahisemo ko tuganira buke, hanyuma ndababwira ikindi dukora nyuma. Ariko nanone mu minota nka 10 nahisemo ko tuganira ku isomo nari maze iminsi ndimo kwigisha muri Kadeza mu giterane twari dufite, ivuga ngo niki dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Niki dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Ubwire mugenzi wawe ngo niki wo kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Icambere rero dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya nuko buri muntu wese afite umwihariko wiwe. Buri muntu wese ntasa nundi. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya huzuyemo ba Nehemiya. Muri Bibiliya ntihabamo Nehemiya umwe, habamo ba Nehemiya nyinshi. Nukuvuga ngo uyu Nehemiya turimo kwiga uyu munsi wanditse igitabo yari afite bamazina, yari afite abantu basangiye izina, ariko uyu nguyu niwe Imana yatoreye kubaka inkike. Dushobora kuba dusangiye amazina jewe na Shemu, dushobora kuba dusangiye ubusinziranje nawe, ariko buri muntu wese Imana ifite ikintu yamuremeye, Imana ifite ikintu yamuhamagariye. Kandi iyo umuntu yamenye icyo Imana yamuhamagariye, aba yinjiye mu mbaraga ze, aba yinjiye mu bwiza bwe, aba yinjiye mu cyubahiro cye, aba yinjiye mu mashi yiwe. Igihe cyose uzihusha ukishakisha ukihusha ugasha mu muhamagaro utari uwawe, uzoba mubi, nta mashi uzobona, nta cyubahiro uzobona, nta ntebe uzobona. Kubera iki? Wafashe nimero itari yawe, ikirato kizoguhurubuka. Ikanisa rigiye kukwanga neza, ikanisa giwanye rigiye kukwanga neza, izariye ubushoboye ubudiyakoni rikaguheza uburevera mu rwego kugira gute, kugira ngo ubudiyakoni bupfe wagombaga gukora ushoboye, hanyuma n'ubupasiteri baguhaye bazi kutabushoboye ubukore nabi, ubudiyakoni bupfe kugira ngo tubone ingingo yo kukwanga. Navuze nabi? Mvuga ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Iyo revera neza akeneye kwanga nk'umuhungu utangiye kuzamuka mu z'umwuka, azareba ashoboye nko gusenga cyane, bagahita bamushinga inyubako kugira ngo azoza akereza mu nyubako. N'aya masengesho yasengaga tuyashishe mu izere, kuko ntahasenga kubera ko yahamagariwe inyubako. Naza none ku nyubako asange ntabishoboye, amasengesho apfe, inyubako zipfe, duhita dukora inama yo kukwanga. So twakwangiza ryari? Twakwanza umunsi twagutesheje ibyo wari ushoboye, tuguheza ibyo udashoboye, kugira ngo ibyo wari ushoboye ntibikorwe, n'ibyo udashoboye tubikurundeho bikunanire, tubone uko tukwanga. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ariko neza uburyo bwiza bwo kwemerera ikanisa kandi ngo mubane neza, igihe cyose bagutoreye inshinga bwo kubana nabo neza kandi mukabana mu mahoro, nukwanga inshingano bagutoreye udashoboye, ukitorera uzo ushoboye, kugira ngo izo ushoboye nuzikora neza bazobona amashi. Ariko nuwemera mu izina ry'isoni cyangwa cyakene wanyu, cyangwa kubera ko muzamusangira gakaho na sabuna, no kubera ko hari akandi kabuga mugirana, ico gihe uzokora inshingano nabi, tubone uko tukwanga. Bazamare umuntu utangiye nko gukira, bakamavuga ngo niwe wagize president w'abanyamasengesho. Utage mbwira nk'ifaranga, tugize president w'abanyamasengesho. Amapepo sozoshiraho amarundi ahitahunga. Bwana sifiwe. Hallelujah. Sema amen. Amen. Umuntu naja kuba mubi azawusha intego ye, umuntu naja gusha azawusha nimero ziwe, aje mu kirato kitarice nazagira cyo kihurubuke naye cyo gitakari. Buri muntu wese afite umwihariko.
imana ikuyobore kuri wowe nyawe. Jya usenga imana wimenye, kugira ngo niwimenya uzabe winjiye mu mbaraga zawe, uzabe winjiye mu cyubahiro cyawe, uzabe winjiye muri nimero yawe. Ntuzemere umuntu ukuyobya ngo agushire muri nimero itari yawe. Ntuzemere umuntu ukuyobya, naho yoba yaguhaye ifaranga, naho yoba yagutwerereye, naho yoba ashaka kugushira mu ntebe isa naho ari icubahiro irenze ya yindi wari urimo. Intebe y'icubahiro mu ikanisa ntago ariyo pasiteri yicayemo, niyo wicayemo niba uje uwarore yayo neza. Niba uri umuririmbyi ukaririmba neza, ni wowe munyacubahiro muno. Niba uri umunyamasengesho ukabikora neza, ni wowe munyacubahiro muno. Abantu bazatekereza ngo ubwo yagiye kuri afishe ngo niwe mukuru. Oya, uwagiye kuri afishe siwe mukuru. Uwagiye kuri afishe na agahanga, ariko agahanga ntikaza kavuga, hazavuga ubwonko bwatekereje, kandi ubwonko buba hagati mu mutwe ntibuzoboneka. Ta bwonko buraja kuri afishe, ariko ubwonko nibwo buzabuyobora akanwa kavuga. Nubwo akanwa kahakavuga, muri njewe hariho macorde vibratoire ahakora kugira ngo bino mpamvuga mu byumve, nubwo bitaha biboneka, ariko nanone ibyo bifite agaciro. Ni ukuvuga ngo bifite agaciro ntibizabiboneka. Nushaka kugaragara ntuzagire ngo ni wowe waterereye ikintu gikomeye. Umuntu ni umutima waje ntimwamumubona. Iyo nsibe hano akaza umutima hano, mwene wacu ushemera kuvuga ati tugushishano wa muhungu mukuru wacu yazanye umutima wiwe yasibye. Ntimwari kwemera, sinari guhagarara hano muba mwatashe mwese muhungwa kubera ubwoba. Ariko kubera ko umutima uri imbere mu gituza, naje hano mubona ndaberewe nkubisa igitoko, mwama muvuga ngo pasiteri yaje mumererwa neza. Ariko iyo nsibe umutima waje kawohereza muno, kera mwese mwamwirutse. Hari abantu rero bakeneye kuzana imitima muno basize ibituza, tuzoguhunga. Bana sifiwe. Amen. Bana Yesu asifiwe sana. Amen. Chaka biri dushobora kwigira ku buzima bwiwe. Ujye wiyita izina risa nuko uzosa. Ujye wiyita izina risa nuko tukaza wiyita izina risa nuko usa none. Uze wiyita izina risa nuko uzosa ejo. Bibiliya iravuga ngo Nehemiya, ubundi Nehemiya ivuga ngo Dieu m'a consolé, Imana yarampumurije. Nehemiya avukira mu bunyage, yagombaga kwitwa gahinda, yagombaga kwitwa bucakara, yagombaga kwitwa esclavagisme, yagombaga kwitwa izina risa n'iyo situation yari arimo uwo munsi. Ariko yama yitwa izina risa nuko azose, kandi bizarangiye izina risa nawe. Nubwo byatinze, nubwo yabahe muri iyo zone de confort igihe kirekire, ariko Imana yarabahumurije bagera ku masezerano. Amen. Ndabiza abantu bose mwicaye muno, hari abantu Imana yamaze guhumuriza nubwo mu bigaragara bitarakunda. Hari abantu Imana yahamagariye kuzoba barevera, ariko kubera ko iminsi yabo itaragera, muzamuhuru kagira ngo none ni nk'inzu y'igikanka, ukumva nti woyikodesha kandi nti woyifotorezaho mu gihe cya reception y'ubukwe. Ariko mu minsi iri imbere hari umuntu Imana yagenda yuzuza ifite ibiyo za Dubai, zigenda izanekazana kimwe. Hashima Imana ifite Dubai spirituelle. Hari umunsi uwo muntu mwicaranye uzomwandikira akabura umwanya wo kugusubiza, pana mutima mubi kubera akazi kenshi. Amen. Abaporoganti bakunda ibintu byitonze. Kuno bakiza mwagasirimba kwako ngo pastor wazi kubwiriza ngo n'umunyamuriro, nta muriro urenze uyu, nta nuwo mba. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Arano mwumvise Yesu ngo arabwiza ngo acishamo agakunga. Wese arabwiza ngo acishamo agakunga. Gakunga nakacura ngo mushituke. Ariko nanone mubaye muri tayari, muri kaminuza n'indi bari bashiramo igisirimo. 8h 17h twe twigaga muri Yobe. De 8h à 17h. Mwarimu yakaza yamayinjira kamavuga gusa logarithme. Uwumva yumve, utumva nzomuheza zero rifite amatwi kandi yarishuye kandi asibira. Ariko kubera ukuntu muri abanebwe mwikani mpaka tubashiramo agasirimba dutereza rero 100 kugira ngo mumeke bashyuha banebwe gusa. Ariko umuntu wese utayari muno arapokera mu izina rya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abrahamu biravuga ngo ni sekuruza w'amahanga, ariko yabaye igihe kirekire na Sara babaye igihe kirekire nta mwana bafite, ariko bakitwa izina ritsa nuko bazosa. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu sekuruza w'amahanga, ariko imyaka 100 sans enfant. Witwa nde papa? Sekuruza w'amahanga, ugunze imyaka 100. Ariko byarangiye
il a enfanté son nom, yabazaye izina rye. Natwe turaruzara rwa Abraham. Haleluya! Izina ryawe tirisa nuko umeze uyu munsi. Izina ryawe irasa na finalité yawe. Ntukisuzugure. Niba Imana yaraguhamagara kuba umuntu ukomeye, zutangira uenjoying isezerano Imana yavuze ku buzima bwawe. Utangire kubaho nk'umumiliyardere kandi ugikennye kubera ko Imana yavuze kuzokira. Kubera iki? Icyo Imana yavuze izigisohoza. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Imana yavuze izogisohoza. Gitinde, gitabuke, utukwe, wangwe. Bene wanyu bose bakuveho, ariko Imana icyo yavuze ntizireba ngo bene wanyu bakuvuye cyangwa baracyari kuriho cyangwa baracyakwandikira cyangwa baracyaguhamagara cyangwa inama yabaye bazasiba kubera wowe. Uko bizogenda uko ari koko, Imana izibikora idashingiye kuri bene wanyu, ishingiye ku cyo yavuganye nawe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niba uri umuvisionnaire, tangira wicare mu bibanza z'abavisionnaire. À ton niveau. Umuntu wese uzo umugabo azamatangira gutegeka ari agahungu gato. Azavuka gutya, perezida w'ikorari ya Musingi. Yazamuka, korari yo hagati perezida. Yavaho. Kama umudiyakoni abandi bangana bose bakira aho ngaho sinzi zo barimo. Ngo impungu ngo turangana. Mubonega muhamagara kwitana. We ngo twarigaye. Sawa. Mubonega. Mwarigaye. None kwa ushaka kumuriraho selfie tabikunda. Kwamagara nimero y'indicemo yarayiborotse azayitaba uwo bavuga bahanye rendez-vous. Umpamagare 0 kubera ushago gusaka muri ama 20. Sama jama 10 umuntu umusore mwe de 30 tusenze nzusomye igitabo kimwe wako nguzo umugabo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Icyagatatu wenda twenda gusoza nukubera mwiza mwisi yababi. Icyagatatu dushobora kwigira ku buzima bwa Daniel nukubera mwiza mwisi yababi. Yatwawe iminyago ashike basanga ntibazasenga Imana basengaga iwabo, ariko ngo ashike yatangira gusenga Imana yiwabo. Kumva pate? Kubera mwiza mwisi yababi. Kubera mwiza mwisi yababi. Kubera mwiza mwisi yababi. Papa gwe birashoboka kutiba hagati y'abibi. Birashoboka kudasambana hagati y'abasambanyi. Birashoboka kudatirisha hagati y'abatirisheri ku ishuri mwese ingota wowe wapi abatirisheri azatirisha ku ishuri muzamama uko duheze Imana icubahiro. Afite amabufu bose bakoze muri kino kizamini bategereje na deze misyo ariko batahabiga ariko biteguye kuzokora yindi tabahari basibye none. Specifique ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Abantu bose bakeneye kuba uniforme, twese tuvuge kimwe, twambare kimwe, turye kimwe, tuje muri sauna twese, twese. Ntabwo turi twese. Imana ntabwo yampamagara ibyo yaguhamagariye. Haleluya. Amen. Bwana sifeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kandi Imana yaguhamagariye igitandukanye n'icabandi. Izibikora byanga byakunda ukishogora muri wo ukisanga wasigaye mugakora inama mwese muzohurira ahantu kanaka kubera ko muri ico kibanza haza gukorerwamo amakosa ugasanga wabuze umwanya cyangwa akamagitokeza kandi kantu ugasanga wacomotse wasigaye. Birashoboka kubera mwiza mwisi yababi. Birashoboka kutamwa imumera hagati y'abawunywa. Akagatorero kisha abahungu benshi utubonane kumakisi ngo twicare aho
mutubonane gusa twicaye tugiye udusangire ngo dusangire inyama mwacu bazitetse wiri guhangambisha abantu gusa mwizina rya brusheti y'igihumbi tugambe Karumeri tugambe living tugambe abo mubarazwe tuvuge igisubizo cyayo tubamwo cyayo twatwenda kujamo twirirwe gusa tuvuga nishikanye mugoroba ndasenga gute niwe ufite diarrhée verbale mvuge ngo amen birasoboka ko ubuzima bwawe Imana yabuhamagariye kuba difera kuba bwiza hagati y'abantu bose bamashije kuba baba Imana yaraguhamagaye yaragutoranyije tuhuye nanje tuhuye n'uwo muntu urimo kuguhamagara. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Kasho unaza mbabwira muri Karumeri muri ve. Jewe Ntagawa bambuye ngo nije ubwiza mubarazwe n'akazirimo. Ni mugoroba. None n'akazi kuramba amagambo cyo kwirigana ngo mwikahwa ngo duhure saa 2 ngo tutandukane ngo saa 11 ngo tugiye mubarazwe. Shike nsomega mwikahwa gice cya kabiri. Kurambenda. Past ngo nukuri ndaguko ngo nakazi ngo tuzobona ngo ndaguko ngo ndagukunguko ngo tuzobona nakazi ngo mbere kuja kubwiriza ngo twirigwane ngo nitumara ngo yewe umuntu yafite gahunda yo kubwiriza azayirwa mu mahombi no muri Bibiliya ngo twirigwane ngo numara ngo nuvaye gucya ngo uramuje ngo ndama guherekeza ngo kubwiriza kubera ko afite imodoka ntarayigura ngo ndama gutwara past ngo ndagutwara ngo kandi ngo nsuye ngutahane natega bisi bisi zarashize simfite 5 yaje kira ko iki unzereze gusa mukamodoka nawo baguhaye so wanyu uri hanze ngo nuve gucyangura muje kubwiriza aho ngaho bani imodoka ngaho Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Hallelujah. Umuntu wese kwitegura kuba umuntu ukomeye agira umwanya uri specifique ku buzima bwe badasangiye na komite ye badasangiye na korari badasangiye na madamu badasangiye na fiancé badasangiye na pasteri badasangiye na nyumba kuni badasangiye n'uwo bigana n'inshuti yiwe basangiye nawe n'Imana bombi gusa bakavuga ngo uyu ni umwanya wacu tugomba kwiheza tukitekerezaho kiyigaho kumva Imana kumva vision kayisengera kayitaravaya kayifasona kayiheza indimu zo mu mwuka igafata taye nziza ikazokwigwa mu ikanju y'ubukwe bimeze neza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ishakana rero dushobora kwigira ku buzima bwe nuko ubuhamya bw'umuntu arabwiyandikira. Ubuhamya bw'umuntu arabwiyandikira. Ubuhamya bw'umuntu nta muntu uzobukwandikira. Uruvuga ngo wapfuye ngo cyangwa ngo ufite anniversaire ngo tugiye kuvuga ngo se ngo ubuzima bwawe bumeze gutoya ukubanya nabandi ibizo service utanga ukubayeho nibwo buhamya bwawe. Kandi yashimwe Imana habe nubwo waduhisha ubwawe bwo mwibanga habe nubwo waduhisha ibyo ukora wagiye Buganda cyangwa wagiye ruguru cyangwa wagiye muri sauna cyangwa muri massage tudahari ashimwe Imana uzubikorera mwibanga Imana ikabitangariza mu ruhame. Kandi hari ikintu cyitwa time muvuga ngo amen. Amen. Igihe niki ni igihe n'imbaraga Imana yaremye mu rwego rwo guhishura ibintu n'abantu. Igihe imwe muri definition ya time n'imbaraga Imana yashizeho mu rwego rwo kugaragaza abantu n'ibintu. Ibizo wakoreye ibizo wariye biza birangira ubyibushe tukabimenya ntitwakubonye igihe wari kurya. Ninde wabonye igihe nari kurya hano ako nangiye mzibuha buke mubona pastor ibintu byarahindutse ka David igihe tuziranye amafoto ya jari afite ya kera kibyibushye buke narabyibuha cyane bene uko sibyo tubani goma nari mfite ubushobozi bwo kugura ishati ya $20 kayambara mu mizizi lendi
nk'ishemise de $20 yo kwambara lendi 18h30 amasaha yagahuza imiryango kwaro kuyibika dimanche kandi nayo ava midi mugitaramo no kwambara agapira kuko ubo witeguye gusirimba cyane utanuze iyo shati uzoyambara no mwaka twatugira ishati no kuburyo bazama kubona habe nubwo woyitiza muntu habe nubwo wowe ugenda werekeyeyo kamavuga ati yani Ntagawa iriya ishati niyo iguha ngo kuzuyambara ukayambara neza bakaruha kayimenya nyine ko ari yawe igasa naho hari umubiri wawe ukaribuka agakoti kanje nagiraga keriwe mvuge ngo amen Amen. Bwana Yesu aziveza Amen. parikuru y'ubuzima bwawe uyifate neza ubuzima bwawe ubufate neza haleluya mu rwego rw'umwanya umugani wa ngo nsoze mvuga ikindi kimwe icyanyuma rero ushobora kuvuga nubwo ari byinshi kugira ngo ndekere gutyo nuko nta gikomeye kirenze Imana ikomeye nta gikomeye kirenze Imana ikomeye haleluya ushobora kuba uri mu buzima bugoye uyu munsi wareba imbere ntubikunde wareba inyuma ntibikunde nagira ngo nkubwire ngo nubwo bikomeye nubwo biteye ubwoba hari Imana ibishoboye mu izina rya Yesu amen Hallelujah. nubwo babaye igihe kirekire mu bunyage ariko Imana yasoje isezerano ryo gusanga bakagera mu gihugu cy'amasezerano mwakira ijambo ry'Imana Amen. Bwana Yesu asifiwe mvuge ngo amen hako muracari hano yeme Cyane. tuzamura amaboko turebe Bwana Yesu asifiwe Amen. David afite hano je David ni inshuti yanjye uyu mukobwa we n'umwishwa nukuvuga ngo haba imbuga zabo ndahaririya hirya ariko hano twaje twebwe turabarazwe ese nduwarazwe ariko muri kino kibanza ni cyabarazwe si muri living muno sino muri agape sino muri Emmaus kandi muri Emmaus tuzomutwerera muri agape muri president ari he tuzomutwerera papa ari kwa zabaye nkeya president zabera ijwi rya base kavuga ati zirari bavuga sporano mvuga ngo amen Amen. president ashaka ngo akwishujya wowe mezote bazogukure ku president nawe